الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Abad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Dinisab kita nyo waktu na to amuin bago laung ta zaman na to bihaon karena yari kita nyo alam sin bulan mulia na ini program talong angkan hinang bago pasal napinda siya ring hapuas magrib maripa kablaliktar. Allah Ta'ala yaring guru mulia amin dimil kato patumtum waktu ini na kumawa kita nyo sin suko na to insyaallah Ta'ala karena doon hay ni madawhat na to in kasi iban lasa sin Allah Ta'ala dahil ha mga madawhat na to bahagi na to waktu ini siya. Ay na kung palukay tukbal po yung guru kalasaan wero na roy kan Sheikh Mahir Ustaham fal yatafadal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mapuas tayo hapuji iwan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala itukbal ko yung pagsarang sukul matun kaniya pagubus maun kanyo patan hatiranan sigu dadaing diha aikom pakapupuan niya iwan sin abutan sin aikom ini demikian pamanga sila amuin na nainghug hatiranan ha YouTube atau kan ha social media FB iwan sin ha TV Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala ha mahapon ini amani iti waktu kumaw kita ni pangadjian dain ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan dain ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumuha kita niyo kapaiddahan uno naman in mga makawa na to kapag puasa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna mga palanggungan na agama Islam aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. In panagnaan makawa na to pangadyan di sa laggo in pagpuasa ini amo ini sa laggo para sa baban madauhat na to in mattan kabuka kaniya. Doon ha ini mga palanggungan na agama Islam panagnaan pag in pagpuasa ini tiyawag mga bariman in kariya sa linay mga bariman asalaon na siya kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumagawa doon ha ini piyakusog sin Allah ta'ala la'allakum tattakun. Mga bariman pag in pag-iman na to ini magtaas magbawa in pag-iman na to hapag masyat pa Allah ta'ala magtaas in pag-iman na to pangkitan nyo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ini habulan Ramadan in lawang sinarka tiyatambol in lawang sin surga iukab sarta in mga sila kasaytan-saytanan kaya huhukutan hawak to ini habulan in. Sabab ito mga palangguhan na agama Islam dahin ha mga sa laggo makawa na to kapaiddahan doon dahin diha ini in suwaytod kita niyo amuin dahin diha bulan Ramadan madauhat na to in mattan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto in hambuk din ang mga sa laggo in suway na to madauhat. Sabab in taubang niya mattan madauhat in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala nagparuntungan na siya dunya iwan akhirat. In pagmabuka amuin kahaupuan niya huminangkaw sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakagaus-gausan mo iban aniwan mo ingkatan pianglangan niya sibu da manahut
iwan sin maaslag, sibu da makaun sinakal mo iwan sin di, apabila yan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aniwan mo tulsi. Nahadu kaing bulan, hapukun bulan Ramadan, agun-agunin manusia, kasigpitan siya, umanib sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, demikian agun-agun ligap siya ang mga piangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunay ni bulan Ramadan, dahil mga maksud niya, may kita niyo pagpuasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga maksud sa lagu-lagu hasupaya madauhat na to in matan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang na to madauhat in matan kabuka pa Allah ta'ala, kita niyo na in magparuntungan dunya iwan akhirat. Aparaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siyu in matan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya diatungan sin kasigpitan, apangatud niya wayron na daan kabakan niya, biyarin niya masolve in problema yaon, biyarin na mahalulay in problema dihil ka niya sin Allah ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Taupikan siya sin Allah ta'ala, dihilan siya daan, ikaluhay sin kakahinang niya. Tumuno ayat sin Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kitaan niyo ba may taini mahal ka katutan niyo in pagpuasa supaya madawhat na tuing kabuha. Muna bang kaudatungan sinwayron na dan matali mo, taupikan ko sin Allah ta'ala, dilan niya kaudan. Tumuno niya, bang in kakahinang yan, pangatod mo kya sigpitan kau, kaya sigpitan na ingkatan manusia, apabila yaun kay mo imatan kabuha pa Allah, paluhayon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhinang yan. Minsan ha pangatod sing kaibanan masigpit. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atih wa yu'zam lahu ajra. Masya Allah tabarakallah. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan mo. Iwan tungbasan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Inyan mga bunga sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman, langgong kakasikarabat hatiranan, amo yan inumbol hambuk din ha mga makawa na to kapaiddahan din di habulan Ramadan. Hangkanda suwaytod kita niyo magmuhut-muhut huminang singkatan di akan sinallahu ta'ala hakakaus-gausan na to. Insumuno kaniya mga palanggungan haa kama Islam, in pagpuasa ini, dahin ha mga makawa na to, kapaiddahan haadlaw mahuli, amunain, tapaatun kita niyo, sinpuasa sing kita niyo. Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagpuasa, iban pagbasa sing Quran, in siya ini, sumapaat pa mga sila, naghihinang timutunay kaniya. Nahasabab yadto inhikyan, din ha mga kapaidahan makawa sing kita niyo. Makawa na to pangadyan habulan Ramadan, amunain
makawa na to kalagguan sin amana. Sababin tanda niya hawak to kita niyo nagpuasa amanat dihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyanggong na to minsan isa-isa sing kita niyo halawang bilik na to di na to kakausan mamuka di na to kakausan kumauniwan minum. Sabab kiingatan na to piyag amanat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ipatanggong dahin ha pagsilaksin matasuka sampay sadya sumadlupin matasuka hindi kita niyo manjari kumaon di kita niyo manjari minum di kita niyo manjari sumuok pa asawasing kita niyo. Asabab yadto maghuhugot in pusog na to doon ha panguli ni ato akan panay maisin amanat. Nahati niya makawa na to pangadyan di habulan Ramadan mura-murahan sampay lumabi din habulan Ramadan di maig ka to taniubang kita niyo kaya pag-amanatan tibuda Allah subhanahu wa ta'ala in nagdihil ka to taniyo pag-amanat ning kawajiban marikato uno-uno na yung pag-amanat kapag amanatan kita niyo damikyan marana to pagwa bang kita niyo kaya pag-amanatan sin tao kapag amanatan kita niyo di na to khiyanaton. At hindi habulan Ramadan di na to kakausan khiyanaton. In pag-amanat ka to magpuasa pag ayaw ka mo kumaon, ayaw ka mo minom. Sampay tumag na rin hapag sila. Sampay maon long tapa paglugom si matasuka. Kaya kausan na to wala na to khiyanain Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, makawa na to pangadyan, maghuhugot. Minsan siya lumiyo din habulan Ramadan. Mga kakasi, langgong karabat, hatiranan, nanainghog, dahin diha aykom, kakapupuan, iban singkatan na timatainghog, dahin di long taha live, TV Islam, tibu dah FB bansin YouTube niya inyat tu din na mga makawa na tu pangadjian in magsusung in maparihala na tu in amana di na tu khiyanaton tumuno niya hinduan kita niyo sin pagpuasa ini bang biya diin in kita niyo amuin makipagdeal makipagsumadya iban sin tao in a positive way laway din ha positive siya intanda niya habulan Ramadan bangaong kimalu kay mo in mapatot mo hinangon iyanon mo siya ana saim puasa ako. Hati niya, minsan pabiyadin na negative. In pagdeal kay mo sin tao, hindi habulan Ramadan, iyanon mo siya, puasa ako. Di ikaw umabsan sin hinang mangi. Di ikaw mangalo. Bukon mo absanan in mangi, sin mangi. Asabab yat to bangaw makipagdeal kay mo, in pagsumadya nila negative, in sambong mo positive. Asal bihad tuin mga sila, tao ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, ibadur Rahman, in mga sila ipon sin Tuhan Rahman, faida khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila au mamungmung kanila, magbisara kanila, tao awam, hindi pamung nila salama. Kasadyahitraan. Sabab Indiara ini kahanungan. Islam, magpasanyang habang sa manusia. Suwa ikaw mahinang, upihanan, mahinang kau sabab, magmumpati manusia.
Mahilang kau sabab, kakitaan nila kau, mauring kahanungan nila. Inagama Islam, hipagpasan niyang habang sa manusia. Iban hipagpagang sinikangi, iban hikamula kanila. Ang kandabang kau nag-agama sinagama Islam, sumanyang kau, di kau magkangi, iban di kau magmula. Pihan mga palanggungan ha agama Islam, then ha mga makawa na to, Hindu ang kita niyo sin pagpuasa, in subay in Muslim positive. In tanda niya, in bulan ini, amuin pagtatayma sin dua. In bulan ini, dahil diha ini, tatayma unin dua ampunun sin Allahu Ta'ala inipun. Mataud makawa na to. Hati niya, habulan Ramadan, makakawa kita ni pangadjian in magpindah ha kahalan. Duhaingin hang putag isa bulan ng kahalan na to, pagdatong pa bulan ini, mapinda siya. Na in Muslim Hinduan siya, suway siya tumayma sin pagpinda. Amo ini mga palanggungan ha agama Islam, mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Waktu pagpinda, murah-murahan mapinda kita niyo. Then hakabiyaksahan sing kita niyo, bukun marayaw pamarayaw. Dahil diha ini, bang nato dungdungan, kumawa kita ni pangadjian, yari rendi in pagyanun pagpinda. Sinhal, panging kabiyaksahan mo sinang putag isa bulan, bukon kau tutog hapagbasa sing Quran, dahil diha ini, patutugon kau, sabab kiyay ingatan mo, lipat manglipat in tungbas sin Allahu subhanahu wa ta'ala, kay mo, karayawan. Dahil diha ini, mapinda inhal mo, bukon sa jahal, sin amo inactivity mo, tampay laom sintian mo, mapinda in hinang niya. Bangin na kaunaway waktu kuno-kuno ka mabaya kumaun, kuno-kuno ka mabaya minum. Continue in hinang sinhalom sinbaran mo. Mag-digest singkatan kagkaong piaginom. Dahil diha ini aun waktu nila humali. Napindain hal nila. Mga palanggungan na agama Islam, inihinduan kausin ang karay na magpinday ng waktu. Hinduan kau, sin subay kau tumutog, magpakusog sin parsugpatan mo, panagpapanjari kayo. Mga bariman, in bulan Ramadan, ipagpakusog sin parsugpatan, sin ikaw, iwan sin nagpapanjari kayo. Iyaku niya intumbas. Siya na intumumbas, wala na pialukis sa mga malaika. Inyan din ha mga ulong iban kasi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan niya liyabay ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In puasa ka ako na intumumbas kaniya. Kita niyo mga bariman? Dahil hindi ha bulan Ramadan, pagpakusog sin parsugpatan mo, iban sin nagpapanjari kay mo. Iyaku sin Allah subhanahu wa ta'ala, jakpat, kaya pag-amanatan kau hipara kay mo, tangkaan mo in pagkaon, in pag-inom, in pagsuk mo pa asawa mo, amanat. Hawak to mo siya tiyanggong, wala mo siya kiyana,
Di mabistain tungbas kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan, lumaway yung bulan Ramadan, ma-apply mo. Sibu dabang kau kaya pagamanatan simpagkahimu, tianggong mo siya, wala mo siya khianat, aun da tungbas dil kay mo sinallahu. Imbulan ini hipagpakusog kay mo, kasupaya magkukusog kapag amanatan ka. Magkukusog in parsugpatan mo iman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Doon habulan ini kumusog in parsugpatan mo iwan sintuhan mo. Mga bariman, nakawa na to in kabuka din ang mga tuway na to ini makawa in amana tuway na to matanggong marayaw in pagtayma in kahalan magpinda-pinda tuway na to ini matayma. Ikaupat niya tuway kita niyo magsumadya hatao laway ha positive bukon siya negative. Intanda niya, hinduan ka, puasa ka, kialo ka sinta ko. Ini kasambong mo kaniya, puasa ako. Masya Allah. Parahal mangina, namumong na kay mo. Sa, ini, hinduan ka, yanon mo siya puasa ako. Bulan Ramadan, hinduan kau, biyarin kau kumusog. May takaw bukon kumusog, sin kaya sabaran mo inuhaw, kaya sabaran mo inhapdi, kaya sabaran mo inkatanpi ang langan na bulan Ramadan. Na kumusog kau, tumatas kau, masandal kau, sa indihain. Bunga sin pagsabar mo, kaya sabaran mo in pagtangka, in diyaakan, in liyangan. Masya Allah. Wala kaulian sinallahu ta'ala iaram niya. Kaya tangka kau hayalal niya. Magkaon maginom sumagpasawa halal kay mo. Liyangan kau. Nabang mo yan kaya sabaran, kaya tatasan. Tiyangbong mo in pag-inamanat yan. Tanto intumungbas kay mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yan dihil pamalaika. Wala yan pialukis pamalaika. Biasin kaibanan. Biasin kaibanan amal, dahil di habulan Ramadan patahura, inamaling. Biyaitaan kita ni sin Nabi alayhi salatu wassalam. Isiyusiyulong yan namassa. Kalam sinallahu ta'ala, kitab sinallahu ta'ala, inhang kahuruf tungbasan siya hambuk karayawan. Inhambuk karayawan, lipatun siya makahangpu. Bukun lang niya inalip, lam, mim, hambuk huruf, tumagawa inalip, hambuk huruf, in lam, hambuk, in mim, hambuk. Hati niya mamasa sa jakaw, alif, lam, mim, aw na magtoy katluan. Nabiyarin na inhang puli patun makapitong gatos. Inyan kiyawaita. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada punin pagpuasa, wala kiyawaita bang pila. Sabab Allah Ta'ala inamaita, kakuin puasa akuin tumungbas kaniya. Damikian in kasabar inyan wala day sabpialukis sinallahu ta'ala aduhain. Nakitaan niyo ba ito? Aw nakimalu kay mo inimagi mo? Puasa ako. Hati niya makawa mo pangadyan
biarin halga sin magmaap kaw ha manusia. Apak kahim. Atau nakadusa kahim. Miya maap mo siya. Na intu ibadat ini, in puasa, in kasabar, iwan sin alafu, in pagmaap, in yan tuput Allahu Ta'ala in makaingat sin tumbas niya. Nabang Allahu Subhanahu wa Ta'ala in timumbas kaymo, karayawan, tantu-tantu na sadya, wayroong pagduharwa, halawm kau surga. Magkasanyangan kau dunya iwan akhirah. Mga bariman, mga kiulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itaan nyo na, pila na nasabot na to. In maksud sin pagpuasa ini, madawhat na to, kabuha pa Allahu Ta'ala. Ikaruan niya, maingat kita nyo tumayma, sin hal, sin kahalan ini magpinda. Ikatu niya, makatayma kita niyo sin biarin magdil hatao ha positive niya kung sadya negative. Ika upat biarin supaya kita niyo pumusog tumanggong sin amana. Insumuno niya mga bariman, amunain na sabot na to, kaina, amuin mamaapi kaw, kapag kahimo, amuin ni madawhat mo rin, di kaw basta-basta umabzan, ay nang mangi, madawhat mo na hindi kabulan Ramadan. In tumuno niya, bulan Ramadan, mga palanggungan na agama Islam, mapinturo mo, iban mapupo mo, ingin hawabaran mo, inhawa nafsu. Tali-tali ako no intatas mo, pupuon, iban pinturoon, ingin hawabaran mo, napinda, inhal mo, pagdatong sinbulan Ramadan. Inyan din na mga kalabyan sinbulan Ramadan. Katu ikuno minsan biarin baya sin mabaya kau matug didihilang kau disiplin ka kuno magbuka kuno magsahur kuno intarawi kuno in kawajib nabuko ni sabmat to sadya kita magtarawi ibinta insambayang 5 waktu natumtuman niyo insambayang rukun hikarwa sin Islam. In puasa rukun ikatu. Mga bariman, pagka in rukun sin Islam, hikarua, in sambayang, amuyan parihalaon sin. Pag-uus, agaron na to'y naturan. Biyayta sin Nabi alayhi salatu wassalam, sallu kamara ay tumuni usalli. Nakikato, Nabi alayhi salatu wassalam, sambayang kamu biasin hantang kikita niyo pagsambayang po. Asabab yadto, ayaw kita niyo maghinang sin aturan sin baran-baran na to. Tuway na to agaron bang uno in aturan biyayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In bulan Ramadan, disiplinun ka. Magpindah sin kahalan. Ang muyan mahinang katan, insyaallah subhanahu wa ta'ala marao pa kaiwan ng bulan, mag-i-improve yung kahalan mo. Ang kanda, dahil dia ini, mataud-tud karayawa. Bukun sadya para adlaw mahuli, sampay adlaw dunya. Dahil dia ini, habulan Ramadan, kana naman sin taudayhan, biarin pananam sin mga sila tao miskin. Biarin innanam sin tao kahalan nila miskin aun waktu hangkadlaw ri sila magpakakaon di sila minsan makakaon.
minsan makaminsan. Adunay ni ka na naman sin taudayan. Inkahalan sin mga sila kamiskin. Hinduan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya nila amuin ma-appreciate ang sinbasa ang galis. In ni'mat dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya sila makapagsarang syukur pa Allah Ta'ala sin ni'mat dihil kanila. Bulan Ramadan, hinduan kau. Supaya kau makapagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mat dihil niya kay mo. Allah. Yan mga makawa na to kapaiddahan. Makawa na to pangadjian ha bulan Ramadan. Mga bariman. Talian niyo na sadya. Namasakaw, hambok kaya, hambok huruf, hangpuintong bas, papitong katos. Na, bang naubos mo, natalos mo yung Quran. Pila sadya karayawan niya. Nabangkaw nagpabuka, nagsadak ka, timukbal kaw zakat, sinalta mo. Mga bariman, pangsadya kaya ingatan sintao barkanan, sintao dayahan. In karayawan sin pagtukbal nila sin zakatiwan sadaka. Kan tutuod hinangon nila. Sahab. In sadaka, in pagzakat. Sabab hikaig sin kaikot mo. Sakit kaikot ka malago problema. In sumuno kaniya. Ubat yan sin sakit, sin sadaka. Ikalapas mo, dahil nasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang mo taming, dahil napinarka jahannam. Makakawa kau pahala. Biasin pahala, sin tao nagpupuasa. Wala hawairon ni kiyahali na ning kanya. Sibu intumbas. Allahu Akbar. Mga bariman, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman niyo. Aupo dahing kabuhi na to hadunya. Hinang kamubakkas. Amuin hikapag pusaka niyo hauling jaman. Upihanan nila pahinang marayaw. Mangita namin sa buton kita. Mataud alta, maikot. Mangita nam, masabot kau. Sintao. Pagpatay mo, way na. Tawab wayrun bakkas maraw kiawin mo. Mga bariman, palanggungan na agama Islam, mura-murahan, in mga yadto, mahinang parsababan, makakawa kita ni pangadjian. In umbul hambuk, makawa tato, dendi, inapusan niya, amo na ibagyanon commitment. Na mahunit in tao. Min commitment ini. Masigpit sa. Dahil di bulan Ramadan, kita ani ba matangbos ni bulan Ramadan. Kaya puasahan in katluan adlaw. Kaya puasahan in wayrun uzur. Masya Allah, tabarakallah. Nag-commit ka mo. Nag-focus ka mo. Nag-concentrate ka mo. Timunay ka niya. Na mura-murahan, maraniw, minsan bukon ha bulan Ramadan. Mura-murahan, maraniw. Di mauno, hindi na tumatangbos. In mahal ga, miyatay kita niroon haraan. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Ingkatan kita ni mabay sumud surga. Na doon kita niyo ha mga biyayta sinsara. Bangin biyayta niya. In pagpuasa ini, makasapaat kayo hadlaw mahuli. Allahu Ta'ala yung tumumbas kaniya. Biyaytaan ka ha mga magpupuasa. Aun siya dia lawang para kanila. Uno pa yung takaran. Suway ko magkumit. Ayaw mo siya khiyanata. Kalakihan mga palangguan ng agama Islam. Inini, in Muslim, suway siya doon. Akabayan sin Allah Ta'ala. Makad siya. Akalam sin Allah Ta'ala. Makad siya doon hapamandu, bitikan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labay ha mga kasahabatan. In pagpaham sin Quran, iban sin sunnah, suway siya lumabay kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihad to sa winhinang sin mga aimmatul huda, bi anakan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, man sin ahlus sunnah, in sila katan limabay habihad to dan. Suway nung matahulihan, di sila mutas, habiya sin mga sila nakauna rin kami. Beriman, kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan tungbasan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas ikasud na to surga atau kan hinang amunain parsababan madauhat na to rida iban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan nyo ba? Man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah, barakallah. Kalagihan yung pag-iman. Suway mabuntulin pag-iman na to. Malano, sawasa yung pag-iman na to. Kahakaroon na to inrukon siniman unong. Hawayrun liyo, hawayrun ulang. Magnaik saksi kita ni wayrun mapatut pagtag-ipunan nakasabunnalan malingkan Allah. Di kita ni dumihil limbang iwan sa kutuhaw nuno tiwayhuan sinammal ibadat. Mga bariman, yaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tali-talian na bang sawasain pag-iman. Karena pamarat saya mo pa Allah. Awaktu kau dihilan niya sara pagpuasa kau. Kiyahagad mo, tiyunay mo. Hangad hulat kau tutungbasan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadanan imanan wahtisaban. Hangad hulat kau tutungbasan din na Allah. Karayawan, gupira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunun in pardusahan mo. Masya Allah. Yakpat in manusia nakaabot pa bulan Ramadan. Tukun hatian. Aw nambuk duma bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Kinang hambuk ibadat lipatun siya makahangi bubulan. Biya sinhangi bubulan. Biya kau sin nakapag-ibadat sinambuk ibadat yon kawaluan tag 2 tahun iwan 4 bulan. Tiyo-tiyo rasain makaabot pa kawaluhan tahun. Kaibanan ka anuman, kaiman ka apatan, di na umabot ka anuman kapituan, maximum na. 83 years. Naman ka mga nakapuasa hangpo Ramadan? Masya Allah, tabarakallah, ikaw na rin magparuntong. Tugtuban ko rito, mga palangguan na ka Islam, masupay sa baon waktu niyo, mga dua, pabaran niyo, kawayan niyo dua, masuot na ito yung waktu. Magsukul ha, panayinghog niyo, magsukul, wala ka mo namutawan, yan ka mo masi hatiranan, siwuda ay ko makapupuan, iwan na sin ha mga daindi ha live, ha TV Islam, iwan ha social media, ha YouTube, insyaAllah, murah-murahan makakawagitan ni pangadyan hadlaw ini, niyadto bang mayan kapag paatong kaku iban kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung basang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan,
mahuli mamaid in kay manghud nyo himahir gustaham salam kasi iban la sa kanyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله